ovde posebno naše mlade takmičare, naše mlade nade u tenisu i da i ja ovde posebno se zahvalim organizatorima, teniskom klubu Sol 022, gospodinu Jeremiću i gospodinu Đokiću na velikim naporima u organizaciji jednog vrlo važnog i značajnog događaja kao što je današnji turnir. Da iskoristim priliku da se zahvalim i pokrajinskom sekretarijatu za omladinu i sport, posebno gospodinu Batezu na čelu tog sekretarijata koji je dosta doprineo organizaciju ovog turnira, sponzorima koji su ovde navedeni, Dunav osiguranju, Mirnovecu i drugim kompanijama koje su pomogle ovaj događaj. I da kažem samo nekoliko reči da je projekat Tenis 10, popularizacija i razvoj tenisa, jedno od najbitnijih pitanja u radu Teniskog saveza Srbije. Da smo nastavili s ovim projektom i ove godine, da smo proširili broj trenera koji su dobili licence za rad sa decom u uzrastu od 7 do 10 godina, da je danas to preko 180 trenera koji rade sa decom u Srbiji od 7 do 10 godina, zatim da smo dali opremu besplatnu za preko 65 klubova koji rade na ovom projektu i koji imaju škole Tenis 10, da ćemo i ove godine nastaviti sa besplatnim obukama za trenere koji su spremni da polažu licence i dobiju licence za projekat Tenis 10, da ćemo i ove godine onim klubovima koji budu imali trenere takođe dati opremu za ovaj projekat Tenis 10 i da nam je namera da uložimo velike napore u popularizaciji tenisa, ne samo sa stanovišta vrhunskog tenisa, ili da kažem najmanje sa tog stanovišta, već sa stanovišta kvalitetnog putovanja kroz život, sa stanovišta da nam deca u uzrastu detinjstva što više budu u prirodi, što više budu u sportu, što više se druže, što više imaju prijatelja, a da što manje budu pored mobilnih telefona, pored televizora, već da kvalitetno putuju kroz život i da se kasnije u svom životu rekreativno bave tenisom. Ovde neću da se opterećujem projektima Teniskog saveza Srbije koji su vezani za najtalentovaniju decu, koja posle toga ulaze u naš juniorski program, ali nam je pokušaj da decu što više zadržimo u tenisu. A to znači da deca i posle 10. godine života ne budu samo opterećeni na vrhunskim rezultatima, već da ponovo kroz turnire koji će imati grupne faze takmičenja, u kojima će se igrati 3 ili 4 meča, ponovo ostanu u tenisu. Da iskoristimo ovu priliku da roditeljima poželim sve najbolje, mnogo sreće i uspeha, iznad svega zdravlja, našim mladim takmičarima i našim mladim trenerima puno uspeha u novoj školskoj godini, mnogo sreće na turnirima i na današnjem turniru i naravno iznad svega zdravlja. I naravno da otvorim ovaj turnir, to je 22. godina koji se održava ovaj turnir koji se 4 godine održava pod pokroviteljstvom kluba Sol 022 i da poželim našim organizatorima da još mnogo godina održavaju ovakve turnire. Hvala vam još jednom. Ja bih sada pozvala dva gospodina čije ime neću reći da pročitaju sve učesnike.
I napravite sebi prostora, tako da ne kačate nikoga, ajde. Proširi ruke i okreći se. Sve dok ne kačaš nikoga, dobro je. Hoćemo da nastavimo onda. U istom ritmu. Idemo. 3, 4, sad, kreni, ruke gore. Dobro. Malo lepše, dobro. I može jedan aplauz! Tako je. Ja ću sada da čutim. Pošto smo napravili moju pesmu, da, ja bih sad zamolio ako može neko njih da je pusti, pa čisto da mi zajedno radimo. Ajmo, evo čutim. Formulu za uspeh, mislite da znate, a sedite u kući, čekate u osatacne. Kažeš nisi junak koji treba da se diči, al veruj da je svako junak u svojoj priči. Kažeš nisi brz, a sediš tu za kompom, bolje kidaj mišić, idi treniraj na školsku. Trening poseban je otrov, koji se čelenja se i ubija svaki kodom. Zloj pušta mi krvari na suncu, sve sam svoje dao da bih bio na vrhuncu. Plakao sam ja ko sam rekao da nisam, kad je bilo povezanja plakao do sisa. Ali to nikad nije bilo presuda, ustavljao jači jer je ova glava preluda. Jedino je bitno da imaš srce ratnika, nekom ide futbol, nekom ide matematika. Ko je borac da vidim gore ruke, ja sam vaš čovek, ovo je za moje ljude. Neki kažu da sam lud, ali ja im kažem sreća prati trud. Ko je ova magija, daj znaš, to je Joshua Freeze. Ko je pravi primer da za ciljeve se gine, to je Joshua Freeze. Kada svi te napuste i kad ti oči zasuse, ti treniraj neko sa ulice se skloni. Majka te je rodila da pratiš ideale, cilj je tako blizu, nemoj nikada da staneš. Curice. Evo Aleksa. Šalim se. Popovski Dušica.
Neka izađe. Koje su sad za curice tamo lijevo ili sve isto, jel? Popovski Dušica, evo Dušice, uzmi svoj poklon, bravo. A ja ću da prozivam dalje. Kunosić Zana. Ajde. Izvini. Dušice, iz koje si grupe? Kluba, izvini. TK Dinamo. TK Dinamo, izvini. Zana, koji klub? Ona igra solo. Sloboda, evo malo smo je zbunili, ipak tu je naš vrhunski sportista koji je zbunio. Janković Maša. Mašo, gdje si Mašo? Mašo, gdje si Mašo? Iz kog si kluba? TK Sportland. TK Sportland, dobro. Idemo, Vlajić Teodora. Ajmo aplauz za Teodoru. Ajde Teki. Gdje je Teki? Teodora. Ostavit ćemo tu, nema Teodore. A ona je iz kluba, ne znamo. Antić i Jana. Jano. Nema ni Jane. Idemo dalje. Aleksandar Grujić. Izvinjavam se. Ljubica Trifunović. Koliko imaš godina? Koliko dugo treniraš tenis? Odlično. Je li ovo prvi pekar? Hvala lepo. Hvala drugari na druženju, ja odoh. Hoćeš sa mnom da podijelimo ovu? Pa drugari, pa soče, pa vi biste htjeli da pobegnete, jel? Pa mi momci postali zaboravni. Pa ne, može kući, ne, zaboravili ste. A šta smo trebali da uradimo? Vi ste stvarno zaboravili na naš plan. Ne, kišobran, ljudi. Ne. Ajde, još malo. Ne, pernica. Pa tombola, čoveče! Pa zbog toga smo ti zvali. Mene je zvali zbog toga, a šta ja imam sa tombolom? Drugari, ovako, ovo je šala mala bila, naravno ovo je sve za vas. Jel imate loptice u vašim kesama? Uzmite svi loptice, uzmite loptice u ruke i stanite. Evo ja ću da stanem ovdje i vi u krug oko mene. Stani, ne? Sad čekaj da objasnim pravila. Pravila su jako jednostavna. Stanite svi u krug da ne bude niko... Širi krug, sve dok ne bude krug dobar. Širi, vezani peškiri. Ajmo, širi krug. Maži, druže, širi krug. Ajmo, uhvatite se za ruke, svi za ruke. Širi krug. Sve dok ne smetate jedni drugima kao i on. Odlično. Slutne sad ovamo. Ostavi. Znači, te loptice što imate u rukama, kad kažem 3-4 sad, ubacujete u ovu korpu. Ali odatle. Ko ubaci, učestvuje u nagradnoj igri. Evo ja ću da čučnim, čučni ti da te ne pogodim. Čučni. Idemo. Jeste spremni? 3. Znači dok ne kažem sad, ništa. 3, 4, pola 5, 15 do 5, sad! Letamo! Dobro. Nema više. Malo su mi nos izvonili, popravi mi nos. Dobro, ajde sjedaj sad na svoje mjesta. Sjedaj. Dok su drugi izlazili, provodi
vodili se, opijali, ja sam trenirao. U njihovim očima bio sam čudan, zaluđenik, a zapravo sam bio neko ko juri svoje snove. I nikada nisam želeo da bude poput većine. A ni većina nikada nije mogla da bude kao ja. Ko je ova magija? Ko je neđo Šafriz? Ko je pravi primer da za ciljeve se gine? To je neđo Šafriz. Svi te napuste i kad ti oči zasve ti treniraj, ne kloni i sa ulice se skloni. Mrtka te je natila da pratiš ideale, cilj je tako blizu, nemoj nikada da staneš. Samo reci iz kog si kluba? TK Galeb. TK Galeb, to se podrazumeva, čoveče. TK Galeb, to je bila Modraković Jovana. Virc Lana. Jesam ja pogriješio, nisam. Ti bila Jovana, jel tako jeste? Jesi Anđela? Ja sam Jovana. Jovana, izvini. Virc Lana je iz kluba? TK Spartak. TK Spartak, dobro. Stjepić Elena. Ajde Elena, samo prvo reci iz kog si kluba. TK Sloboda. TK Sloboda. Prodanović Nađa. Nađa, princeza Nađa i razbojnik Kađa je iz kluba TK Partizan. TK Partizan. Nađa. Kovačević Teja. Gde je Teja? Teja. Opet nema Teja. Ima Teja. Čekaj Teja, ti si iz kluba TK Gradiška. Dobro, idemo dalje. Ljuba Tamara. Tamara? A tu si Tamara. Odakle si ti, to jeste iz kluba dolaziš? TK Drill. TK Drill, dobro, bravo. To je bila Ljuba Tamara. Trifunović Milica. Umilice, duge trepavice. Gdje je Milica? Ajde Milice. Milice, nabaci. Odakle si, koji klub? TK Top Spin. Top Spin, TK Top Spin. To je bila Milica, jel? Stokić Anastasija. Gde si Anastasija? Reci iz kog si kluba? TK Dinamo. A koji je to grad? Pančevo, TK Dinamo Pančevo. Kostadinovska Katarina. Malo loše čitam, leti mi ovaj papir. Kostadinovska Katarina. Dođi Katarina. Šalimo se mi, šalimo. Ima li Tare? A što Tara uvijek iza leđa, čoveče? Reci nam samo iz kog si kluba i odakle je taj klub? TK-nec u Podgorici. U Podgorici, Crnogorka. Dobro, to je bila Rašović Stara, je li tako? Puljić, Allah. Znači, stani između nogama. Tako. Sad prebaci samo desnu nogu preko. Tako, da, sa loptom. Sad, moraš da budeš zainteresovan, ti si sad ko da čekaš red u pošti da primiš penziju. Nemaš tako, moraš malo energičnije to da radiš. Ono, tvoj motor tamo, nije. Prebaci nogu preko. Spusti dole. I sad, podižeš ovu nogu i okrećeš telo na tu stranu ka lopti. To je bilo to. Hvala drugari, to je bio posljednji pokušaj da ja naučim nešto. Hvala drugar, divno je bilo, ali moraš da ostaneš da mi pomogneš nešto. Jesi siguran? Ako se zida kući, nadam se Đakovi može. Nije, blizu ti. Guram oko lica. Ne, čekaj, šalio sam se. Treba da podijelimo drugarima ove divne poklone. Da li si ti za, evo, Čekatomo će da nam da spisak, a mi ćemo da prozivamo. Evo, hoćeš ti da prozivaš, a ja da dijelim ili obrnuto? Obrnuto.
Pasi!